ashimira Imana iri burundu kuba hano mu ishengero kandi Mwaro. Imana nihabwe icyubahiro. Nezerewe kuba ndi hano gome n'ahandi kandi ndanezerwa, ariko hano naho ndanezerwa cyane ndahaje kuko ndi hano. Uretse ko nezerewe kw'ishengero rya hano, hariho n'abandi bene data hano tuba twakoranye hirya no hino. Ndishitse ngaha rero hano bene data b'abasirikare ndabona hariya na hano bariyo na hano yagiye hariya mwarimu Imana irakiza bajya twabanye ahantu twabanye dukora akazi k'igisirikare kandi tukiri muri ko narakukurutse rero bose aciye hanze ndamubona twabanye amahoro. Yesu ashimwe. Cyo gituma rero cyane ndanezerwa gusumba twabanye amahoro. Kandi rero iyo Imana itafashe ngo tubane amahoro, umubyeyi hano ngariye kugutuzanye cagira amaguru kubera twabanye amahoro, ko tubagize insanga y'abantu basanga babanye utabanye amahoro. Ariko rero usanga abo twabanye amahoro dusenga Imana, dukora ibikorwa by'Imana aho twari turi cyangwa mbanezere. Yesu nashimwe. Nariya ndabona hari inyuma yo guhuza amaso aca batwega turanezerewe. Yesu nashimwe. None rero Imana ihezagiye muvyeyi murongozi bwanjye yiyumviye ko kugira ngo tuzanane hano. Imana imuhezagiye. None rero tugomba dusome ijambo ry'Imana, nanjye nongere ko amajambo y'Imana. Yobu igice ca 27. Yobu igice ca 27 gasome ku murongo wa mbere teze ku murongo wa 6 tadusoma ndashe Yohana 13:11 na 12 mirongo migufi dusoma twumve ijambo cy'Imana ivugana natwe. Avuga ngo Yobu nibaduka tasi Bibiliya n'amajana 597 muri Bibiliya za kera, ariko usanga bafite shasha nabo baheza baratore. Yobu igice ca 27 umurongo wa mbere. Yobu akomeza kuvuga padaharurwa mu banyabyaha. Maze Yobu yongera kuvuga amajambo yiwe y'iyaguranaga ati, ndahiriye guhoraho kw'Imana ariyo yangereye urubanza, niyo ishobora byose, yagiriye nabi ubugingo bwanjye bukize ururega, imperezo z'Imana zikiri mu mazuru yanjye. Ni ukuri iminwa yanjye ntizovuga iby'ubugarikanya, cyangwa ururimi rwanjye ngo ruvuge iby'ubugunge. Ntibikabeho yuko nobemera ngo muvuze ibiroranye, kugeza aho nzopfira. Sinzokwigira mva ku kugororoka kwanjye. Ukugororoka kwanjye ndakurangirije, nawe uzogira gute? Ntuzokurekura. Umutima wanjye ntuzokwigera unyagiriza ku by'umunsi n'umwe mu yandi yose. Yesu ashimwe. Byahishwe Yohana 3:11. Byahishwe Yohana 3:11 turabirwe amajambo y'Imana. Byahishwe Yohana 3:11. Byahishwe Yohana 3:11 bere kuri 10. Ko bitondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzokurinda igihe cyo kugerageza kigira kize mu bihugu byose, kugerageza ababa mw'isi. Ngira nze vuba, umere ko tufise ntagire umutwara igisibo cyawe. Unesha nzomugira ibyiringiro mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi nazosohoka ukundi. Nanjye nzomwandika ku izina ry'Imana yanjye n'irivugwa n'Imana yanjye, niwo Yerusalemu musha ururuka uvuye mw'ijuru ku Mana yanjye, kandi nzomwandika ku izina ryanjye rishya. Yesu nashimwe. Turangiriza Roma 8
Abaroma 8:38 Abaroma Yatubawanike Abaroma igice cya 8 umurongo wa 34 n'umurongo wa 38 na 39. Ninde azaba kwigisha? Mbega ni Kristo wese, kandi we yapfuye Yesu yaravutse ari buryo bw'Imana, itaye ko aragira buke aradusengera. 38 kuko muri nyine yose hatekeranye yuko mpamvu urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abaganga cyangwa ibiriho cyangwa ibizoza cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebere bw'igihagararo cyangwa uburebere bw'amajyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose atabizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Yesu nashimwe. N'aya magambo y'Imana yo dusomye twahereye hariya muri Yobu ariko aravuga ingene ashingira intaha kuguruka kwiwe. Yobu ni icyitegererezo cyacu iminsi yose, kandi yose amagambo y'Imana yakunda gusoma kuri Yobu kuko Imana nayo yamushingiye intahe. Yobu rero harya muraje abakunzi ba Yobu bari baje kugira ngo baje gukora ubuyajyana byiwe abura n'abiwe bose. Hanyuma rero yari mu mageragezwa. Hanyuma rero bariko urabona ko bari abakunzi baje kumusuhuza bamwagiriza ko yacumuye kubera yakoze yiyayeri ibyaha. Hanyuma rero Yobu nayo amajambo ariko aravuga ati jewe kugeza aho ndobwira ukugoroka kwanjye ndakubangirije naho ndogeraniga rero naho ndokurekura iminwa yanjye itigera inyagiza n'umunsi n'umwe. Ashinye nawe kugoroka kwiwe, kandi rero yari yaciye ahantu hagoye, kandi natwe namwe muraca mu magerageza nibyo none rero ayo bigwa ngo hahirwa wihanganira ibimugerageza kuko niyamara kurama azohabwa igisibo ciki cy'ubugingo ic'Imana itahinduka yasezeranye abayikunda. Yobu rero yarihanganye arageza kw'iherezo, kandi mu nyuma Imana yamugiriye neza. Hariho twumvise amajambo y'Imana byahise Yohana haravuga ngo wumire kucufise kuko witoye wirirwa tubaga ngo ko witoye ijambo yo kwihangana kwanjye nanjye nzokwiga igihe cyo kugerageza kigira kize n'isi yose. Kugerageza abahega rero mw'isi umenga umuntu urabona umenga umuntu yokwama imbere y'imera neza hariho amajambo arumva ngo imbere ni heza, ariko ku bantu b'Imana burya neza mubwiye uyu munsi unesheje n'igeragezwa ejo haraza irindi sibyo muri gahenge haraza irindi. Ariko bivuze ngo ko witondera ijambo ryo kwihangana kwanjye nanjye nzokurinda igihe kigira kize mw'isi ugerageza mw'isi ngo mubwire kutugize gahenge kucufise kandi gutwara igisibo cyawe. Hari ibintu byinshi biza kugira ngo bitware umuntu igisibo sibyo gahenge, ariko ngo wumvire kucufise ntihagire umuntu agutwara igisibo cyawe. Ikintu cyose cyoza kugomba gutwara igisibo wumvire kucufise ntihagire gutwara igisibo cyawe. Yesu narahezagira n'aya majambo y'Imana. Urafise igisibo Imana yagusezeraniye, hari ibyo Imana yasezeraniye gukorera ikirushirije Imana yadusezeraniye ubwami. Yesu nashimwe. Yego yadusezeraniye ijuru, noneho iryo juru birasaba ko turigwanya naho haza amageragezwa. Iyo umwana yaciye muri biriya bigeragezo byinshi akanesha urya n'icyabona cyo kizokwigisha nuko abantu bageragezwa hanyuma ntibihangane. None rero ijambo ry'Imana ridusaba kwihangana. Twabonye hariya ariyo amajambo y'Imana twasomye mu Baroma, ariyo amajambo y'Imana ngo ninde yose utandukanye n'urukundo rw'Imana ngo mbega ni Kristo, kandi ngo yarazutse mu bapfuye, kandi
yagira gayene adusengera none dufise udusengera murebe bose Yesu adusengera yugeze mu bibazo bagera mu magerageza senga saba Yesu akugire neza kandi nawe mubwire reka hari igihe umuntu agira ahantu ikangana upasenga nizo gayene usanga ageze mu bibazo none aho umuntu agira ahantu akagwara ikaba utayikunda gupasenga rero sibyo gayene ariko Yesu yagerageze ngo yagerageze uburyo bwose arihangana arazi indwara y'imbabazi birasigaho n'ahantu twereka yuko Yesu yarwaye ariko bivuze ngo yagerageze uburyo bwose yoreka n'indwara ko zamuciyeko nandi yari yambaye uburinga yewe yagerageze uburyo bwose none rero iyo uri bigeragezwa bwira Yesu arazi bijya byo gucamo ntuje mu bitabereye ntukore ibitakurwa ariko usabe Yesu kugira ngo akugire neza agusengere mbere hanyuma nabonye ngo namhero byego agusengera ngo kandi bakatubihira ibintu bitungurwa Yesu narahendagiye n'aya majambo y'Imana rero naribise umuntu w'Imana yihangane wumire kutufise ntagire gutwara igisigo cawe kuko turafise Yesu muherezi mukuru byanjye uburyo bw'Imana adusengera adukurikirana umwanya ku mwanya Yesu n'abahecagiye mwami wacu Yesu turagushimira ubuntu n'imbabazi zawe turakoze ubw'ijambo ryawe turagushimira amajambo yawe maze umwanya turiko turumva n'uyu mwanya ushikari kuvugana natwe mu izina rya Yesu mukiza wacu amen.